easy top mà là Triumph không à, bộ cái làm việc rồi chắc thi luôn mà nghe. Welcome back to the channel. Hey, going to TVS tro kan nom kha ke TVS kan nom hey kan test don ni test chin don TVS Raider hey 125cc ni an test nga enge an ti de test don ni an test nga hey Andrew ania chuan he hi anei tupa kha tungai min kha boss Kevin tro pu Kevin an hey an nu an te sang ta tối te kan khalanga enge an ti vel ma saberin hey instrument cluster hi changkang khop mai color chi sang amoi hlom khop helmet khumem ti te aron de no helmet khum tur ti te mo full face care ISI top ta chuan hi kill switch khom lo heta hian power le economy mode ti hi ma power le economy mode chuan ta hian power mode ta hian da sa tai la kina kha je kan soi don ni chuan silent start ani boka ro ti thale lo kang arimi lo kha han self che khan mo hei ri thuk ang chi te ri pop ang chi te kha lo chuan clutch me tlum ngai lo wa start top power mode ta kan da chuan auto choke kan ti chu hei han start tir khan ama engine ti lum tu mo tia engine lo in thuai zoi te ari vung kha ain choke kan ni chu akhare lo te nga khangai ve thina mo chuan a brake hi nung le ma anung hi drum ania ama hi dis ania hei hi englo class khat che kan kalang yo ava pot na re oi test chin side last time ti dekha check fak ngai yang bike chu traffic jam la khalchi ngaro min va en du hlom va in tipo de yang min en du me tun la ya petrol he low bike kan tiang chi kha nia 125cc mo an khal do na ni traffic jam ate enge an ti te Triumph the Bumblebee ani kan bike khal hi hey bong kon hi ne mo motor lian hin kal tir mai box he lam pang area hi ne tak ani ne tak bong kon china hian zema bok china son rek bung ta se motor lian kal hi chu ani ka du thu sam ni nom thei lu to ka mo hey khua hi ron lum tho le tran to a neom le tran do ne khobo lai ta kha chonin ai chei nal ve theya kholum hi chu sek khau tan deuh sak siam ani mo mi sek khau tan deuh sak avani nom ve đút lang mà tán thầu trên đó nghe ăn đòn đi Kan tun lai khovel petrol man tàu thầu dễ là hi cho nên
cái tiếng bay khâu hi phụ đón chân tàu réo in cả xe cái vắt smooth rất về mà thế hi hay hành lệch lắm hi nuông khóc mấy cái gì ra sôm ni lệ bắt thum châu nè mà hi mò ơi và mặc các khẩu thiếm lâu cái tiếng ha ấy sorry guys cái là khẩu thiếm lâu tắt khá chú cái thiếm lâu nè cái voi khát khẩu là nè mò clutch control khá power khá cái lâu thì bùi lại đâu lắc chứ unlimit kan pu sang R15 kan umang nia hey bike ki chi sang hi ma sport bike te commuter te cruiser te mo ti khan chi sang ni off road adventure bike mo chuan kha tiang ang class a kha chuan tuna ka bike khal te hi chu commuter mo ni tina hey han vei va na turang chi traffic jam ate office kal nan te na han tho bor nan khating ang chi bike khania eng hi chu tlan chak pui vuk na turang kha ani lo ti kha mi puin shema sapotila a thain ka sia chuan atengki a hian petrol liter so malenga a petrol hi an helo lai leng khopomo liter khatin kilometer sumruk le pasari vel tlan theya chu ta ni ta ni mà sẽ chú a chia kha anh thấy tổ lâu ta có bùi chung ngắt làn để hay mà nít làn nán giờ tới bọn ta thì ires vắc cho nên khát thì ra chút làn thấy đón mía lâu hai gear ra thì ires vắc cái làn vắc cho nên liter khatin kilometer sum li bor vel chu anh yang tiếng vel chu nên đây đón này chu mo mà thế hi 125 anh thì khá xế la anh nuông ra mấy bỏ tè chú mò the bumblebee này mà tè hệ bumblebee mail khá ăn rau em khá design à bỏ mò Saralex van pepe mò Saralex anh này mi rap thạc lâu mẹ ăn trai chú cắn palau đó mày mà hi lek lama van nuông ra handling te hi mo cái đủ rêu tốc mà là easy tốc mà là Triumph nó à bộ cái lan phiền rồi chắc thi lô mà nghe lan mấy lô mo push the limit mo come on khá là van nuông ra nuông rêu tốc mà mà tại hi cả enjoy tốc smooth rêu ra mà lệ TVS TVS hậu product reng hi share tur chu chelo ti kha share la hey wego te po kan soi thina atlo em mai wego scooter te po mo ma na ta to bike lâu tắc mấy nè scooty lâu tắc mấy nè chơi lầy thầy lâu nè về có thể tụi nào phải cho nó resale value thì tàu ắc mấy nè tụi nào cho hang bike khi lâu đôn mò anh product khi chơi lâu thì cả mình bùn xế là hey thỉnh thoảng thế bộ hẳn phệ nan thế mò giang đấy xí kể thế off road nan chán hôn đi mày cái này chuyện nó bùn tiếng liền relax lắm tối là petrol là này sẽ hệ lầu boxy petrol hệ boxy lầu còn mang trong cái phiên lầu mô cái tí này here là nào là đều cần là nó cái về thể vector thầu boxy mô hey scooty taxi te khang tiếng hậu tan te khang nó chả đồn riêng cái gì à tiếng vai kia tiếng này hậu tan te bỏ khán mô bossกันเตสลงไงอีเฮลแม่ตังก็ดูเวก็ตีจูอีเฮลแม่ตังก็นักกินหนังก็รวมเบียงเจ้เอาเลยแล้วมาเห็นตลาดชินลกของ
walk around ta khan nei vela tro mi ti lo dan pon big le lem la travel mo review is review mà sẽ commuter bike rất là hi siết tur chu gear liền hi amamo tam deuh laka hei kong chhowa te hian in I a gear liền deuh lak hi lak hi ngai ve thina suspension po van nuam va anuam tok vel hle mai hei a handlebar hi anon tin hiam dewa sport riding tur deuh lak tai pian mo ama te hi chu ati nuam ve reuh akhal hi ati sporty ve deuh laka anuam reuh khop mai kong chhot lan po very nice a tire hi awa thareuh ve a smooth nuam lutuk ngale a tire khoi vel hi mo hei ende ka sayang han ti ki koi kol vel hi anuam vel kop mai nuam tak ani nuam tak he bike te hi azia aman hi noi khat le sing khat le sang thum le tle mania tun lai bike anga chuan bike to ni lowa ama a design elements le enge a thil ti thei chu thian mo bike man to ni lo ti kha kan hriat a tha ang ai mi so ram hoi ang ai mai ka lau deuh hlek tlan phei le deng den tat lu thon deng ti lom hei hi tuna khan kill switch mo ka tia me kan tuma power mode le economy mode thiam ta power mode ta ida hian a bike hi in restrict lawa I antia anei tu te khan in restrict lawa duang tokin a her theini chu economy mode ta chuanin I power kha in restrict ve don ni chu mo engemaw chen kha atlan chaka po khan tlemin speed kha a torque nge ka shelawa a kha aron niamanga petrol helo tur khan a om don ni chu kan switch off phatang chuan kan walk around ang hei TVS Raider 125cc ani an enko lang hei a headlight atang hen enila a headlight hi in hu chuan transformer rio mai ni bumblebee rio mai moi khop mai hei DRL khai ta mo daytime running light chan tiang chi kha eng reng kha on chuan no ha tiang chi kha ni ta chuanin a headlight hi eng tha tura ngai top photila zana kan tlan lo chuan a front a dis manga a tire hi nung le ma 17 ani a engine hi 125cc ni amo air cool le oil cool mix ain tia a cool lan hi engine hi chu mas se hei a radiator te ang haka mu thei mi lawa chuan exhaust ri po kha moi reuh khop mai tiri chenang pa reuh khop mai mo chuanin anung hi drum mania a tire hi a thareuh ni hi a compound hi sofang chi khan mangani ka ringa anuam reuh khop mai anung tail light po hi ama miang design deuh hlek khan mo a design trim hi mo reuh ka te ke 125cc anga chuan seat po hei nung po lai khop mai mong khal deuh design an ron siam ni to ni tun lai a mong khal hi nuar to mo chuwang chuan hei thut po nuam don mong po lai thut po lai hlap chuan hei USB charger oma hei tun lai kho vela phone kan khoi pe hlom boka tiang tel lo chuan che thi har tangkai dong khop mai hakha kan walk around thei chun me a ama hi soitong han race bike kan lo ti kha trailer ril ro khan ilo leidon ni pon enga tan nge man don enga man tur nge ti khai ril ro dala
in race pui nan de khan aman thei thowa dur off road na po man thei tho ma se a design tu te na anon design dan tak kha chu commuting mo hei office kal nan te tho nan te khating dewa anon focus kha ni ti kha sheila mo kha kha ka du khop mai a silent start kha rimia lo ri fok fok ang kha lo ra nga kha zia khop mai ka dễ lang cắt po tầm khóc mày bike cắt tấm lâu thế hi buổi thác thuyền thì mi dâu pa tan hi chọn mi dâu pai chúc cắn palian lâu thác puya 5 palian pol po mo cái ni te ang mo 59 te kan ni mo chọn fit ruk phei chu kan wang ra ya 56 57 te hi kan ni tlang puya chọn he bike hi asang mi lâu apa ngai lutuk ti kha karon soi du chuan a foot race om dan po hi hei hetian ama hana vo om ur lawa I kan ke hi stand si a position shim hi a ergonomics an ti mo technical tram tak phei chuan a thut dan vel a sitting position kha anom tok vel viau te min hei kan han kun ve deta chetein ha thak chong si lawang khan kha tiang khan an ron da ni chu thutung ut lo chi khamo position po tlangwalina khaldon pon thutung ut lawa hei enge chik hip ve deuh sakin tiang hana thut ve thei ni chu ka soi thiam dan berin mo heng bike hi TV so hi thingtlang lama hian timang tong moi lo ni lo se atlana riawa apache te po khani thawa athan chu ama hi khal tak ani chu a po hi mo reng ana tork kin ron petam thei rio zel maya chuwang chuan in I kha a that ve na nia hei tu na te po ama hi a pot khal tak maya a po hin wam tat maya a tork po hi 11 nm at 6000 rpm ti ni ta om zia chu 11 nge a power kha 11 an chu ta hei rpm he ti kan hera khu 6 do lang khumo khulai vela khon a full power kha a chak zong kha a po khal zong kha a pe ni chu antinan a pot khal ti na ni chu 8 vela de hian ron ni ta se 11 kha a pot khal don lo ti nan ta khatiang zel khan mo in chu thiam me ang chu alo ni ta ni ama te hi khopui chu ka han khala a scooty taxi ate po hei engsa le ngal mo taxi tan thei chon a thau ko tang scooty taxi tan te po a thadon hi mo han khal vela tan han tangkai phiat mai thei ni lai te hi jam zia le hala traffic jam a hian tlan vel chinang one of han pit zeu nan ta khan thave don mel reu mai lai te bazar te hi boi thak riu mai ni petrol kha tum khatan thuna lung lei ka va direct mai do man lo he lo ro pui se mo tiang vel chu ni petrol he lo hi kan mo to tun lai kha vela chon petrol man tau mai petrol he lo hi kan mo zel ni ti kha mi pui ten kan thredon ni chuan thil dang le dei chu test ride video ani pa thota ani thota ti jok te ang hei chiat kan tok hlau maya kan no te lo piang tura kan kha le em mai kan chan hlau maya a pian ni tura khan dam doi na tanga kan chua kha ngai ta hlau mai ni ril ru ange right video ho te po karon edit lei thei lawa mi puin min lo hrethiam turin ka ngen chewa no te thako chung kan han paya ma se kan chan lo turan yang e pathian in remarwa ta kan ta na thatur zel hian I tor thiam chu har khop mai karon soi ver shim du ni ka channel kal tlang hian a soi hun lo deuh te point mai theya mai ro chu nge ka viewers te ka share tir ve du shim chewa a ming te hi batia lal mangai nam te kan tia mei chia ani lau me ka du em mei chia kot ngoi ngoya mei chia min pe pathian in mai ro chu
khovel shom tuar man loin min lak sak le ni bat ya ti chu I heb rai trong ania pathian fanu ti na ne chu karon soi ve do shim ti kha viewers ten min lo shet sakula karon soi ni chuan hei kan mat sopa hian notice on wheels alom le dona chu ata po chuan a ho tu turin organizing a meron da antuma kalom khop mai Mizoram a local tur ho kha shoi kwal turin meron ruat ve ai tun po chu karon soi chozel do ni on kina eng po chu ni se hei hi in lo lei du ni chuan KC TVS bongkon na oma heta bongkon lunglei road mo heta tuirial road ti jok teng khalaya khan traffic point nun hung jok pia set ama Hyundai ni thin kha khami showroom a khan oma lei turin noi khat le sing khat le sang thum le ti borvel ania avain documentation jong jok nen khan kha in lei du chuan valei ula test ride du pon a test hei tura jong ka ngaya hei ka test ride takhi an zor lai khania a thei tura nga yang tikha viewers ten in lo shedon nia votes ro va en ro TVS a thakop mai tikha ke ma chon ka sei du han soi sel na tur em ka session lo hetiang commuter ang level a chuan in tuna ri chuan a styling a look sa po moi ka tia ama he khal ta ka chu ani tha ka ti khop mai hei a feature ron ken tenen phei chon mo amai ro chu ka soi tong khan commuter bike ani wangin kong chowen tlan ten gear lian kham han tam deuh hlek ka ngai thina ma se kha khan petrol ati he pha chuang lo a na lo sim siwa petrol hi enge fuel injector te ni to tikha kan che ta tan all purpose bike atana man tum kha a full of train in man du na milin bike ka leula an soi du ber a tha lai kan ti ta chu hei a suspension te nuam em ti te a handling te nuam em ti te enge a features ron ken a khan thil tangkai tak tak te om em ti te kha apoi mo thank you for watching Los Namte channel adang kan tes la zelang please like and subscribe